Pamirsa sesampun Kuningayang asiki kelurahan Saning Ranjing zona kuning, raumangkin Keramu Denpasar patut merasa bahagia. Sangkaning sani mangkin samian widangan antuk petang dasa 3 desa wiadin kelurahan, kejan tenang sampun ngeranjing zona hijau. Kuningin taler wilangan pasien COVID-19 sani aktif, wantah kantun kalih likur diri. Gatra becik puniki kewedarang oleh Wali Kota Denpasar Igyan Jayanegara ring sidang paripurna DPRD. Ring ajeng para anggota Dewan Jayanegara maosang, pemargin puniki patut kesangger becik sangkaneng dawag pandemi ngelimbak wau galai mangkin Denpasar mewali ngerancing zona hijau. Yadiastun samian wewidangan sampun ngerancing zona hijau nanging Jayanegara ngaptiang samian angge setatu waspada, napi maling nyangre pengerauh Natal miwah warsa anyar. Ring penegara tiosan kasus COVID-19 keweningin Kanton Ageng, terwenten saneng laksana yang lockdown. Paikatan Dani mepengabti kanan degdeg miwas zona hijau puniki, side kerakse becik. Saihang ring penegara Eropa miwas Selandia Baru keweningin sane mangkin Kanton ngelaksanang sokongan samian angge untuk ngemit kanan degdeg sekadi mangkin. Mangde ekonomi Bali pemekas ring Denpasar side mewali tumbuh. Andika Bali.